Билигинче көскө биремете күнү сикке час, өрү боларын курдук, биһиге радиобы тахага сефире бу кемге күйөк экранга, бу эфирге холбонор. Онун үтөө күнүнен күндүз тәчлер бит, онна көрөчлөр бит. Биһиге республика бит тык айстыбатынан жарыктанар эрегиен. Бу сала бир тутах эйгете торакта культураны тенити, сайыннары итенне сирикытта үле болар. Бу билеген аныгы уяга. Науканнан кайдах тариллен үрдүк үнүүнү ылыга тирек кайдах оңголларын тола бүгүн биге ага сепирге кепсетехпит. Онон бүгүн биге студия бытыгар бу салага өрсыл үлелебит тык айстыбатын наукатын кандидатын итенне тык айстыбатын салатын чинчиге саха сиринеги наука кинин туаракта культура онна селекция белогун салаячысын хоббиятчы Лидия Владимировна Петрованың ырдыбыт үтөкүннен. Ылан күрдікқа Лидия Владимировна биһиги республика бит тыйыс услугу биялах, ухун кыһыннах, тымны каһыңнах эргиен болар. Олар энже чөпчү бу учуонайдар көмөлөрүнен биһиги сахабыт сиригер тыга айстыбатын салаатыгар чөпчү туаракта культура тениен саңа суорттары ылан Ухун болжаққа үйінер, этергедлі үрдік үйіні ылар кыға хеге учуанайдар тәрияғат. Жабахалыста бәйін тұскынан кәпсе, әхеге лабораторият қанна бары, қайдақ наука бұ торақта культурын сайынарыға үлелері. Мен тыға айстыватын научный чинчер институтугар торақта культура селекциялыр лабораториятыгар үлелейбін. Беге лаборатория бұд, Покровскайга бар стационар бұд, онно Сақа сиригер, түргенник ситер, үрдік үйнүні берер, ғырыға ылларым тыата соқ, сорттары аян тахарынан жарықтана бұд. Бейге лаборатория төт культураны үйнері бұд. Әбес, нечемен, селдейіне уанна орос. Торакта культуралар. Жем, ылан көрдөккө эгүл агат эми аяр үле, онна чинчи боллага ди. Же бу бир сорт туталанылан бир кыра семеттен бу үлени саңы сорды тахары төһө уун болжокко барары, тухтан сагаланары ити наука саңа сагалахана. Сорттары тахарыгын кепсек. Сорттары бу бир сорды тахарарга 15-тен 5 сылгадылы үйрәтебет беги лаборатория. Олата бу биһи бастан соғыруттан Санкт-Петербургтан семе заказтан лабыт. Ол семе битин ағылан баран бу местный биһиға районированный сорттаргытта скирешвайдыбыт. Онна ол скирешвайдан биһи бу скирешвайдыбыт, онна бир семени, 2 семени лабыт. Тан бу эбеске особенноннук. Онна ол семени ылан барамыт, же дальше гибридный питомник габыт. Гибридный питомник кастагыл юнериллер әлбәтә бит. Онта отбор оңголлар, жа ол отбор түмегенен бу гибрид үшөе биттен дальше баран ер. Онны кас әлбәк питомниги конкурсный питомника дылы тиер. Конкурсный питомника самай жа бары признагынан көрүнгөнен үшүгей бары признагынан эппетир сорт же үйретілден дальше Москваға испытания ұтабыд. Оны жа аналами учуонайдар лаборатория көрер болла. Ол канеттен патентен берелер ду, қолы бара бұл сақа ерегер. Ол испытания баран 2-3 сылы бұға үйретілдер. Бие ол ұтан әрке бейін баран олар баппыд. Бие онна тоқ парт семетін талан ұтабыд, метеолкатын колағын ұтабыд. Оны тағанан 400 кило курдук бурдук семетин табыт регионнарынан бартынан. Бу Россия регионнарынан барытыгар. Ол ытан бүтүннү, ол ытан барамыт бары испытанияны регионга бараллар. Бу сорпут барар, онна ол баран же онна баран выделяйсы бары признагынан үшүгөй боллагана же бу сорт болар. Тулуюктак боллага ди. Кине бу соғыру сорттаттан тең даже үрдүк показатели бердагана бирде кине бу сорт атынылар. Онтон ылан көрдөккө колу бир сака эре туспа тыйыс условиялах. Хеге манна үйнер өрсыллах колу бир тенник туракта культураның уран тахарыгы тегер
атын сылаат соҕо сергиеннää холбура Татарстан боллун, ити Воронежская область боллун, Курскай боллун. Барсы хоогун хөп ботакту. Температурете этине условията Би сортарбы баран, онны үчүгей бээлерин үчүгей көддөрөллөр. Холобур бу Виленский сорт 2013 сыллакка соғыру испытанияны баран Забайкалияға 2014 сыллаққа 6-11 сылы 2 сенері берін тұрардақ. Ол кенеттен же сразу бұл сорт же өлгөм үйіні берері біттен, сразу манна же райнюруйдоқсун денер райнюруйдан бұты. Ол көрдік 2000 хүрбекке ғыллаққа бұл ешімен бұян ден сорт бұд. 2019 сыллаққа 6-19 сылы ағыз сенері бербіті. Красноярский край. Туспа колобура улахан тулуюна аспыт, эти бериберкене аспыт сорттар соғыру тиен. Туспа аттақ олақ булықтырын хөпту. Бұ сақахерегер ехеге учуонайдар оңырбыт сорттары. Колобура жа сақахерегер сыханнақта, әбетер сақалы аттақ, өлгөм индебі күрдік. Бұл сорттар бұдын соғыру аттан ұта бұд. Бейбіт ат тоқыйду бұд. Колобур бен эти Талба да дем болдун, Баян да дем болдун, Виленский да. Ити сорттар бутын бихи аттан ыта бут манна. Ол аттанан баралар. Уанна государственный реестр киреллер. Уанна ол түбүңүнөн же бу районуйдананлар. Жем ити курдук бихи республика битгер бу сака сиригер тыхайстыбатын салатыгар чинчиге бу научный Чинчиер институт. Кайдакта курдук улақан үлени ыгытан биһиги чонайдар быт онногар арасыя кен кудухаларгар быян үнүнү берер үрдүк культураны ылар, өлгөм үнүнү ылар саңа сорттары оңран таараллар. Маныха хейтылары тухайын 32-00-616, онна 32-11-616. Наука кандидата бүгүн биһига келен олорор Лидия Владимировна Петроваттан. Чөпчу ыйтык кытын хөп. Жети суырттырың орон баран бәбит баханалар бытыгар, үнүлі кудуалар бытыгар оттон араха берберкеге нин ыйтар булуктакыт олорда аммага боллу, нити улахан кудуалак быйыңна ахирге. Төһө тулуйум туа биттери. Кайда үлелегат. Бу же сорттар быт районнан мыттарын кенне же биһиги институт сылайы разнарядканан кайстваларга, специализированный кайстваларга, бу бурдугунан жарктанар кайстваларга аммага, усалданга, ыскыпыга тумулга, мяхаңаласка, качыка каңалас улуугар Евдокия Семеновна Денисовага, Котруска барыларгар разнарядканан бурдук бутун түңетебит бу тахар бут сорттар бут. Жонтон кетен күрдүк кутна эһеги таркаппыт ити саңа сорттар гыт бурдук кыт. Төһө үнүнү берере бите сылтан сыл көрдөрүтө кайдагы быйыл бурдук үнүтө алого чөй диллер. Оттон бу бурдук үнүтө билден туран айылка Куран ин боллагана намхак үнүнү берер. Среднем бу саха сиргер урожай среднем 1 гектардан 10-15 сенер. Бурдук ылаллар кахайсывалар. Ити чугай? Онтан среднем. Онтан быйыл ол показатель бит олакуларыйда, сылбыт быйыл ардактан, биреметер ардак түхен. Колор болла бу бурдук үйнерен олорду бутун кенне июньга ардак түсте даганы бу жаулахан туак. Самай биле оксу, хамай биле кушение тегин барар биреметигер ардак түсте даганы сите үймекке калар деп. Онтан быйыл ол туакпут ардак сөбүгөр түхен жабук туакпар туга үшөйдүк ахан, вегетационный период ахан же быйыл урожай үчүй. Жети Селехине боллун, нечимене бехе боллун хеге бу саңа сорта харагытгар очоғына кырого курдук бебей диребик. Кырого курдук бебейден каз бийдейтин каз питомник айы көрөн истен наблюдайдан тоқпар тугун барта питомниктарга серпенен комоллар, что биле бу куллубатын курдук гына улахан үле барар. Онтон же условият кайдагы лабораторияга бу Покровскайдагы опытный производственный кахайство хебеске кемтен чакчыдаганы бу науканы кыттетирегерен үлелир биги сирбит болар. Температура же эрисиме боллун. Бу кине лабораторияга ухан, тенен таксытыгар условия кайдагы. Условия онтон ученыйдар бартын условияны сөп биреметигер тутухан, туакпар агротехнологической
методтар бартын тутухан биреметер олордон биреметер комуян бартын чокайдык бартын биреметер оңорон иекканада отчогуна эре табыллар үле темиктек болар. Аны туран эгети учунайдар быһытынан саңа сорту жа арыйдыгыт ул каниттен кини бу семеде Сирияга түһен тениен сайдан таккытыгар оттун сиригитте үле сири таңастаһын курду эбетер үңөлсүтү үлете улхан тутулуктагы булу ди биргел элегит Бирге өлелehen сигин бу время сабыакканада сөбүгө сабан баран коттарбакка бурдуккун олордох суактаккын бартын биреметер олордон истеккане онтон үлен тахарыта үрдүк болор. Жен бәң наука кандидатын быһытынан үлең ата туохтенетей ити олоққа кайдаг бәдин көрдөрдү арыйын. Мен бәм үлен кандидатская тема мата исходный материал ден ол коллекцияга соғыруттан ырпыт сортообразестары үйүннерен онтон мен скирешевайдамын гибрид оңороммун канегигар диссертациям бу таксыбыт Виленске сордум перспективный нөмерге таксыбыта оны мен диссертациямды защиталабытым. Салгыттон доктор даганы болар итинник үктелге үрдүкке таксыккын хөбөбитти хайыннаран не топланнакыны. Отон Олох көрдөрөн ihe тугуда билигин этерке. Дети Виленскай сорт тугуратлага ятыттартан. Виленский сорт боллагана Покровский дем бу местный сорт. Сүрбе бир бейен төттен нөмер гытта скиришвайдан таксыбыта. Ол сүрбе бир бейен төт голландский нөмер скороспелка кыйбины 2 ден сорду гытта эрде скиришвайдан бут. Оны скиришвайдан бары о бир семеттен бу таксыбыт сорт. Сахалартан бастыкы история наукатын доктора Георгий Прокопьевич Башарин үйретитінен, чинчиитінен отчолорго сөте сақайрин бурдуга Германияға улахан быстапкаға баран бәйтен качестватынан бастыкы местені ылан турар эбит. Ула атажа сақайригер үйнер бигит орақта культурабыт качествата бука билигин даганы бу айылга күн оту сардаңата кылгас кемге иңемтелектик жайарынан араға күйін сүтер бетаға була. Качествата бу сақайригер үйнерер бурдукпут бу бие олордо бутареген ботак бу бие бурдукпутун оросекко сынтыр ден терилте олордук путуттан комуйок путурдылы береберкени бара турабыт. Онны тугу көрери ол беребеккага тух кирери. Скожаха тух бар биле ырытын бартын беребеккелилер. Ол беребеккеленен кас тугунай барта беребеккени аганер. Качестватын аха. Комуян бастан бу комбайна комуян агалыбытта бей кулан кебиспеппит. Онтуга влажда 14-тен үрдүөктак. Тох бар тугун показать тугун бартын тутуабыт. Ыллын да разы куллабакын. Көрөн истен бартын аха. Жоттон того бихеха бу кылга сайынга туракта культурабыт түргенник ситери. Айылга жайыта, күн отун сардаңата, сирбит оппу титини жайыта кайдагай. Оттон ситите тох бар айылкаттан билден туран тутулуктак күйөрө колобур агусыйга келен ардак түсте түс боллагына бурдукпут сите сиппекке били курсиенье теген баран оннук маменнар эме баалар сиппекке турон сөп. Жөччү тугар күнү жылы кетен көрөчүлөр кыттеме сабагалаахын үлетен ыйтаргы. Күнү жылы билден туран бартын кетен көрө хаджаган погодадан кас күнэ көрөгөн хасынардак түйөрдү оннук бир инеттен уже погодадан көрө хаджаган. Ити саңы сорту тахараргытыгар атын гибрид ылаңы тоттон теңнен хити курдук истехиннерен саңы сорду тахарар боллак кетти. Же онну үлелир бу технический байыттүнен алан көрдүк колобура наука карагынан наука сетихитинен төс айынны биткенники кемге үчүгөй түмгү ылыга техника оролун тула. Би институтпут дейінен о наука ден бар телте ол телте через онтон комбайн ылан сейлка ылан онтон материально
качылылаахпыт. Оттон лаборатория түнүлан көрдөк. Лаборатория түнүнүн ылан көрдөкка отон Микроскоп коммерка инин да хена байнаахпыт, тугуйду. сиелкалаахпыт, корутар онтон Техника. техника бар эми. Мен баар алга сөйдүүрүм болу колобур бу бир семен илан атыны кытта бу иссехиннерен кетен көрөн 15 сылы бахайты барар үле. Улахан бу технической лаборатория ихигер хытар таас ихигер хытар ол үнәйи температураннан, уотунан, качылан өнүян таксарду эбетер ити сирге борга түһен силихиныларду. Кайдак быхлаакты кетүле барары. Борга билден туран түстәне силихиналар ата кыскылакка булаждан батынны качествотын көрө турар булакпыт. Олата лаборатория бол бакка сирге. Сирге бардын. Олох сири кыттылыр жом. Сири кыттылыр жом булабы. Жочогона бу тыга кайстватыгар үлелир, улган кайствалары билер булуктакыт. Эге бу сорттаргытнан канна олус табагастактык үрдүгүнүнү ылаллары билен турар амма болу, хевеске кемге амма покровка тоттон. Бир улахан көрдөрүләх, баханалах, көмүс торактах, дойду боллага диделага ануфриевай тиргета бар болоду. Көмүс торактагы. Оттон бии бурдук пут бу местне бу бии тахар бу бурдук путун аммага олордоллор. Усалдаңы би олок полностью бии бурдук путун олордол эме олордоллор. Тока бетте агр ден онна Дмитрий Васильевич Иларионов телтетигер. Кайстватыгар. Жокускайттыгар Жокускайт аттыгар котурус телтете бар. Жокускайга. Онна бу аммага улахан площадька аммага эбесигин олордулар. Бүтүнгө быхлакты. Аминская деньга. Онна баллагана бу 2-нче булырын 2-нче сүрбе үсүллакка каңаласка Евдокия Семеновна Денисова кайсты ботеримите. Кенеха болланы быян бие саңа сорпутун ити 2-нче хүлбекки сыллакка оройонна мыт сорпутун. Агон 4 гектарга олордон быйыл өлгөмүнүнүлла гектарттан 35 синер. Очогона быяң жа чакчы быяңнак өлгөмүнү берди. Ити курдук оттон Туракта культура мебете кеһи жылгатын курдук аттанан, суолланан, кен жылгата жа тениен, кеңен, үрдүк үнүнүлар боллак битти. Бука жа кумур ретигер хеге тутан кабан, баханага таксан жа дугуюнулар гып буле. Олам бу. Эн канна жан бең. Самый улебит тимиктенер билемет. Ото бии Покровскайга наука инен первичный семен восталахпыт, оригинальный семени оңорын тахарабыт. Ол семебитин таркатар болак битси, кайсыбаларга. Оны через сүрбе 3 гектар олып буппут. Онтугабытын быйыл комуян тоймада сорт 33 сетнер берди быйыл. Бу Веленский сорт сүрбе сетнер гектардан. Бу халаноттон сабагалан агыргыт булуди бу күнгө комурга бу хирттен бу сорттан төһөйүнүн ылыхпытын ден сөктүбердо. Эрдаттан кетен көрүүнен тугуна куалахана метелкатынан теңнен көрөн тон та быйыл үйүнү чөй болсы ден ахин эрдаттан көрөн бу. Онотон бахана үлелир жону кыттамия эрдаттан билсен теңүлелир жоңутун билегет. Бии лаборатория бары ол бары бирге сылжан үлелибит. Ол бирде кете бахана таккаан ден ботак барта кас күнайы барта үле теңге барар лаборатория битигер. Отти бурдугун нерачилери эмехин билер гит болоди. Бурдугун нерачилери билен былырын бии элитабытын Евдокия Семеновна Денисовага өрүң баска болуп буппут. Онтуккут? Онтугабыт ата урожай быт средний. Урожай албуппут. Жабы курдук бу күннерге атыржагайын 15 күнүттен сака сирен улган баханаларыгар комур үлете бара турар. Биги учонайдар бүт көмөлөрүнөн быйылгы хыл, келер дahыл өлгөм үрдүк үнүлак болууга денерине бити биге салгы келер түһмөккө бутула сихили кепсерих бит.
Тетим чаһын салгы истәгит, көрөгүт, атыржагын 15 күнүттен сахарин баһаналаргар, кодугаларгар комур үлете сагаланан бара турар. Быйыл туракта культураны үннәриге Биһиги Республика битти хайсыбатын салата балайда үчүгэй көрдөрүленне. Онтон атын көрүңнәргә балыгыны кайдагы, итен туракта культураны сахаригер үннәриге үрдүк, өлгүм үнүнү ылыга наука түттен тух тирәк барын тула бүгүн Биһиги ағасы фирге салғы капситебит. Биһиги 200 түймәк битегер студия битегер тык айстыбатын министерстветін ихинен үнәйini тенне сирикытта үләни сүрүнүр департамент салаятчытын хоббиятчы Дулстан Кентевич Карлампиев кыттыһырдараба. Үтө күннен. Онна Якутской город фермер кахайстыбатын баһалыга Елена Валерьевна Миникова. Үтө күннен. Буннина биһиги студия битегер наука салатыттан Биһиха Лидия Владимировна Петрова улус Керахсевиллахтик наука туракта культураны үннәриге жәм сабыдылын тирәгын тула кепсәде. Оның күндестәчләр бит, оны көрәчләр бит, биһиге агасы пиргөлели бит. Студия бит телефоннары 32 онна 32 11 616 студия гедиттергар ыйтылар гытын туһайык кытын сөп. Жа быйыл биһига күммит жыл бит бир өттүнен эмие даганы ардактак 2 саңара Куран болла, же бурду күнү түгер, туракта культураны хига, кортуоппуй боллун, онтан датын үнәйни комуру, же кайдак сыналыңетей бу быйылгы күнү. Бахалыста, Дулстан Кентевич. Оттан опсайынан мен манныктен хагылыгым эте, тыгы айсаты министерствете бастан туран бу олунья иттан уже билимнен итин хагалыр, ол курдук тыгы айсы министерстветін хинен уже берекайс таққар. Бу хордак уже каз бирди улуская тирдиллер местетигер хайсыларга тие. Ол курдук 2-тегинче хүрбебес лакка биһиги оппут буланы 234-тегинче. Сүрбет 4-тегинче сигдес, онна 13-тегинче сенаж. Бу балаган айын 19 күн даннайынан бу улустар бирбит даннайдарынан күн бүгүн биһиги 401-тегинче тонна оту билемнен онорбут. Бу бетер боланы булантан 913 биргыны толарын онорбут. Оны теңе хүрбалта тегинче силыгы билемнен онорбут. Бу боллаганыттан булантан 106 биргын көрдөрүү болар. Онна 9 тегинче агыс 100 тонна сенаж суланна бу боллагана 913 биргын теңнер. Оннаттан манна оту билемнен хиңе толорбут улустарытын чорботан этер боллакканы бу аммалуха, үйе билулуха, мене хаңга сулуха, уусалдан онны өлүх малустра. Тык айстыбатынан жарыктанар. Да, именно бу сүрүн оттон нуччылатер боллакканы земледельческий районнар бу болалар. Так, оны тахананто оту билемнен хиңе биһига 175 мобильный бригада местетигер улустарынан үлелиолорор. Бу болланыттан хүрбет 919 тонна күн бүгүн оту билемнен олороллор. Бу болланыттан булантан биһига күн бүгүн 19 биргынга теңнер. Так, онтон туракта культурага кортупуйга огрота хигаретер боллакканы бу балаган айын бастыкы чыгылалардан уже кахайстолар уже комурлетигер киттилер. Холор туракта культурага быйылгы биһиги буламыт 12-тегинче тоннаны комуйуктаак биттен. Бу балаган айын 19 күн даннайынан биһиги күн бүгүн 10-тегинчеттен такка тоннаны комуйон онорбут. Этер боллакканы бу биһи булантан 19 биргынын толорун робут. Булырыны хылгытта теңнен көрөр эбип боллакканы бу көрдөрүү 2 төгүл кухаран олоробут. Булырыны көрдөрүү бүтүн. Оноттон үйнүбип боллаганы 1 гектар хеттен ортотунан республика дүнен 14 центнерге теңнер. Бита кайдак көрдөрүүнү? Бу боллаганаттан уруккылары кытта теңнерде каме үрдүк көрдөрүү болар. Манныттан эми эбенетер боллаккана колора бу каңлы сулуугар туракта культурны жарыктанар кайсыбыт дени хебевдикени Семеновна бу ечмен быяң сорда 35 центнер берди. Ону теңе колора быз ХПК тумул менен каңлы сулуугар десятканы Таисия Васильевна халаятчылак эми кайсыбыта үрдүк көрдөрүүнү берди. 30 центнер 1 гектартан. Жечугейти туһунан биһи салгы сихили капсетиях бит биһига студия битегер Якутской город фермер кайсыбатын баһлыга Елена Валерьевна Миникова бар. Эхигиже кайсыбага туһунан жарыктанары үйүнү быйыл эхига кайдагы. Мен кайстон тулагы келдем нехлегер бар. Опсай территориям 5 гектар.
Ол онтон 30 гектарыгар мен хортоска үннеребин. Сүрін үннерер сордум разара, рассыпчатай кыхыл хортоска. Сақа херин условиятыгар хөпті бәхер. Именно саха сирин условиятыгар сөпті бәхерде мен уже хөбілен 5 сыл олорды турабын. Ол енже үтіе түмігі ылар болаңын бұйыл бәхес төгіленісті. Да. Ол енені қанның сорттар олардары тегені? Ол енене элитаны Red Scarlet элита ылахы жібітім. Онтон первая репродукция кәлін хылыгар, оннук 3 сыл олордамын 2 репродукцияға тірерді бітім. Дети разара тугунан үчүгө эбити. Бу биһиги курдукты условиялар хирге тулагы киллен боллага ди. Сире ута жакайдагы ехигидики. Тон быйылгыны холобра кепсаатакпына үнүм былырыңыдагар ордук. Тойдагына быйыл ардата. Онна первая репродукция олордон турабын. Холобра 1 гектарда мен 10 центнер ден болар. 10 тонна. 10 тонна хортоп байла. 10 тонна в среднем, ага. Же эйин кытты ким үлелири. Бу бахана кайсытва фермер. Же кергенду төхөл бакка үлелири. Колобра сайын өттүгер оголору, жону эбитер комур этигер наймалар курдук кайыска бар. Онно кайыска бар, ха, мен уже 3 сылын студенттары ылабын. Комур береметигер уже балаган эген бастагы күнүттен, быйыл мен егісха, бывший егісха білінгіде агату болан тұрар. 15 студент кәліндер меха балаған айын 15 күні герділі үлеләділер. Олы сүчүгей декпін хөп мақталбын тірердебін. Оғылары үләға да сығырағы туынныттан хиді қайсықаға, серігітті үләға кәлін специалист болан тақар жоңғы оттан практика болаға. Оннық. Бей қайды керер, мағалысты стеқайын үтө күнінен. Дарабаларың? Дараба? Бу же үтө кепсеннах кыргыттар. Булырга аспытыя кыргыттара аны гөйемәк сеттере. Жетүүннерер бурдуктан огоддак битен амсай буталады бутын лепеске битен оңостан хек битен наха да багарабыт. Олық булбаспыт. Кайдак кахан кая кемнерге биһиге атылыгык бутын кантан бит сөби эне ити сакабыт сирен бурдугун. Этеңере баһалыста. Ол үчүгөй мактал. Же баһалыста тинне түгөппиктен тели же ойымына. Тохта элбет. Энстебеке халында булыргы де бурдук бутун кантанылык бүтүн сөбүй жорут биһиге леппеске алажы хевеске кемге бурдук бутун хака херигер жете ханна бары кантаныла биттир. Былыргы сорттар уже билген үнерилбеттер бияка институтка. Отон ол бурдугу Санкт-Петербургтан ылыкка сөп. Кинилер барта урукку бурдугун бүтүнү мандык каян олорулdur. Коллекцияларга бар. Оттон заказтанылыкка. Манна тене бийиппин хөп, колора бу бурдугу канталыкка хөбүдки именно кини сир бурдугун тербыгалар. Маннаттан үгүс кайсталардан кыралан кистел болбатак хин атыга карабиом бар. Колора болданы бу манна билүү кулустагар колора билүүгө ампарда кайсты колора бу депеске каналдан бурдугу колора атылдылар. Аны теңе бу чурапчылыгар колора палавдан йын шеме колора бетеме кыра жогус кайстылар телтени кеттеми договор быхытнан үлелән олар. Колора манна бурдуга хагар. Колитне колора берейник депеске курду колора бурдуга ханастыргеме аналлах сорттары холора текиннер олордон атыгатылык түрөп, но бихене боланы дүйканада бихене промышленный масштабка таккыбат бу кихисир бурдуга основном боланы бихигеттен бу олордор бурдук бут именно бу сүйү сылгы сир бурдуга ден хөп. Оноттон эме кихисир бурдугар боланы эме бейдат успа анал ирдебилдер баалар, гостар баалар да холора аңарда тез ирдебиле улакан олен болонтон манна кихи сира бүйөмө болбакка кихи бейтигер кырытык лоп курдук холор биле оңостон хиригер эрен Аллаха бүйөмнөр баалар. Итен бардактен бүлүү сыды болуна кыдандык кырдын эттен бахала. Итенде бие командировкага жан аял Томскай кайстатыгар жекергенер жан турабы, оны бие хажа маналаннар ол бурдугу берен туралар. Кайдар серей өңнө. Да, караңы өңнө. Кара бурдук де. Жете итенниги тиараха сурахаллар бала жон ити былыргы ден. Ата бии лабораториялар
Приленская 19 кен сорт бар, бұл селегені сорда. Кене тоқ бар качестватынан бұл бұрдық әппеттер, бұрдық оңырырға. Но ол хатан оны бейі институт, бейі сғалбыт онына батақ болады. Бейі сорпы кормовой. Онно ахлык быһытна Ахлык быһытна. Жоттон ылан көрдөккө билигин жустан кениш ити туракта культура боллун кортоп буйбут үйнен тениен таксытыгар өлгө мүнүнөлүгө сери кыттыбыле бир улахан кайыска Оннук. жак итинне тугуту хайны тенте Тон билдерин курдук туох бар үйнөйттон сирге үйнер булла хөп. Оноттон бу Сирикетте үле опсайынан тыға айсы министерстер өметтен күйіске үлетен үгдер декқанада. Маннаттан бир сүрін қайысқа полантан бұл сирин оруға минерация салата олар. Маннаттан туханыллабата хирей бихиги тухаға тахараммыт, әлбәқылла ғоту, турақта культуралары қорту бойы оғыру тағын олардан саңа хирдері бихиги бұл тухаға тахарабыт сеп. Анаттан әлбәқ үйнен өлген ұлар тухуттан итере бир эре сала болбак көсі бихиги сөптеөктүк местетигер уғырду кутуқтақпыт, ите қайыс қаме бәді тухунан аме сала болар. Оны таханан боланы бұл олар дуупудын кенттен аны бұл айылғаттан тутулуға соқ аны бихиги үйнелықтақпыт тухугар бир эме бұл минерация салаты арашение олаты білек қалыты нөл сүтü ген болар хеп. Онаттан республикаға бихиға опсая түрден бир система бар. Бұл нөл сүтер система. Бұл боланаттан республикаға хамы бихиге бир эме ураты бұт болар. Атын регионерден қолатыққа. Манаттан бихиге основном қодуғалар бихи нөл сүте бит. Олата болдағаны бихи бұл оппотун қайдақтаны құран жылларға хем бир бихиге гарантированалықтақ біттен хеп. Сиркенигер оттон итинник курду кайыскаларын бихигеттен үлелге лорабыт. Жоттон бир кылгастыгеттакка. Мактанабыт бир кайысты колобуругар эйга кепсиребит боллакка же кайдак бу угурдуутун көрөн истен куртуп буйга уутун кутаахына кайдак аста кайдак тарыягати. Кайдак тарыябыт ден оттон бастыкы очрат олордохан бихега ымыйгар хагалнар. Егер олордон барамбат бир неделе көтөһө төһөн барамбат уже утун кутан кирен бары ханада болар. Утун кутан кирен бардахына уже бастакы сходтар тагыстактарына уже удобрение кутук канада болар обязательно огурдута аха. Онно тук кирере кортоп буйга. Холобра бихи туттарбыт ден азофоска. Азофоска ден ити холобра минеральное удобрение. Азот, фосфор, онна калий. Кене боллагана биле уга түргенник таксарын курдук, онтон таксыбытын кенде уже ахагар барарын курдук. Онна опсайынан көбүтүк канада болар, беге за сезон үстө көбүтөбүт опсайынан. Илиннен. Илиннен 30 гектары илиннен хатаммат. Олихен күстак трактордырлылар. Онну бе болла деген улахан кайыста. Улахан кайыста. Жантон күн болытыгар, комурлетигер амтанын туһунан, качестватын туһунан, каннык туһаналар баллары, атылахатчылар, эге продукцияга тыналар. Холобра быйыл өсө тугу бар оглабытым. Мен население келен хомой бутам яха. Холобра 13 кулу хомойдактарына 13-хе олаты бири бәләрен кытта жабаралар. Ол ылбы жоннор бүгүнгө дери меха хуру-хурия олороллар. Нахачугай хортовскалакан вкусовой качестволары нахачугай ден. Эхил обязательно бихеха биллерер деннер холобра баганаларын тирирде тураллар. Кыхыл хортоппой болар. Кыхыл хортоппой рассыпчатай деннер олох арыгта да хох миннегестен эдендер холобра. Очо быйыл эме ыңырагыт туһеге Елена Валерьевна итинне. Ыңыран? Жаре. Населениен хоббиге уже хортовского комура бүтен турар. Бүтен турар. Бу молодецтер. Балаган еген басты күнтен хагалабытым, ол студентларым, агату студентлары келенер 15 ого меха келенер күн ай келенер хортовско хостабыттар. Бартыны чоголор хорто. Ол быйгар население келбите. Алу сечеге. Бир неделе курдук население келен үлелен, холобра кас 100 тоннаны ол население хомойда якка. Отто трактор итине ылан тахаран берер дуй битере бартамие. Бартын трактор, берер оны хомяндар. Жабу молодецтер. Теңге. Табис теңге. Бу население холобра сахам сирин жоно яккада холобра наха жойду келен үлелен бараллар. Олог бартын качественно хомялар бирде штуканы халлар бакка дебек курдук. Олог макталбын тирерде бен онна.
Оттон атыга ханны тагыты. Атыга бихе холобра сүрүн уже 5 сылы быха атылкалары кыта дугубардак болобут. Атылка ден биле кодулу сархат черден. Хакинерге холобра мен былырын 105 тонна туттарып болакына быйыл эме 105 тонна туттарар. Якутаптур болла. Якут бывший якутаптур аныгыта атылка болон турар. Же иди курду күндү доготтор. Өскөтүн урук көттүгөр биһиге куртуоппуй бу аңардас сине каңалас өлөхмер дир боллакпытна наука сайдытнан кенниге кемге ногор жукускай корататтан тулагы киллемтен үрдү качествалак кыхыл куртуоппую ылан иңемтелях сибехей аханан остолбутугар Жаммутын хәргәбитин күндүрөх бүтүнсө бутуһуна биһиге салгы келер түһмәккә кепсех бит сирүлете торакта культура от үнүтә быйылгы сезонга онна келер иттүгер жылгата кетеһен олорун ага сепирге кыттың эрийин. Сақайрыгер тык айстыбытын салатын бир кен кайскалак өттө бу торакта культураны ыхы, бурдук, от, эби халыгы билемнәһин үлете. Билен турар куртуоппуй, огурсу, помидор курдук бу күннете биһиге ахылыкпытыгар туттар үрдүк көрдөрүүнү ыларга жолугар Европа тахемия болгомта кинигер турар. Же бурыгастагыт Клавдия Ануфриева өссестен ахыккайыңере Жети курдук толу астаак туарагым ден онногор ырыга кирбит үчүгайкен тыллар билигинже ис когондорун хүдербеттер. Билигинже канны көссө туракта культурага эби саңа сортары тахарарга үлелехагати. Быйыл эби сордун саңа сордун испытания гитара олоробут 5100 ден нөмер пока атын токудуликпин семетим бүтүннү талан уже билимнен олоробут. Жети ат токуйдурга конкурс курдукту кайдагара били элбекке гыттарын ин курдук хана кирбетту хеха өлгөм ден бар, быяң ден бар, Виленский ден бар. Кайдар сакалы аттары кистен багарар. То хана вакыты. Отон сакалы аттабыт киһиден токуйду хиджабын. Олус шигей булага бидже эхил баччага келергер саңа сакалы артак соркун биге кетехек бетегиттен. Чечуге бу иннине биги жем жулсан кечкепсетен турабыт бу үйнү туһунан билигинже комур үлетигер доктор эбит боллакка үстети кортуопу еттүнен огуру таһанеттен балаһыня кайдагай. Оноттон кортуопу еттүгер биги быйылгы буламыт хеттон төттүгүнчө тоннаны комуюктак биттен териле кайсыларга хүрбек кетигөнчө тоннаны бу үйнү болан 2.305 гектартан орто көрдөрүбүт оттон бу териле кайсыларга 16 центнер гектар бүгүнгү тургунан 5.509 гектартын кортуопу комулунна опсай болантан боланы бу 16 бырыгыңа теңнехер. Оны теңе валвиз борбут бүйөн 3.605 тонна комулунна бу болонтон болантан хеттон бир бырыгыңа теңнехер. Калбыт күннерге же турунагат. Былырыңы көрдөрүттөн сүйүс төт бырыгын эме үрдүк. Бу кемге болана колора былырын бүйөн 1.606 тонна комулуу дебит. Орто көрдөрүү бүгүнгү күн тургунан 1 гектартан 102 центнерге теңнехер. Биги кайды кирер, онтон кепстех бит бахалыста. Үтө күннен ыйда. О, Дараба, здорово. истебит. Pero no, tú cuántas cantan tú na, жаңа туллады. Обыр коракан килленне кайдакты. Сөп мактал. Кыл каттады. Жере. Үтө күннен кыһыл кортоска атыга бар. Мехер ем билсехтен хөп телефонун нөмерим эфир бүтүйтә калларыгым. Студияга телефонгөтөн калдырын кебихин. Биге биширкенде эрияк бит. Оны таһанан хеге кортопу хергесем бу зазуле ден помидор, томат, аны огурсу өстети бир көрүңө канныгете Стелла улус эхихажа өлгөмүнүнү берер бит. Кайдак сакылыгыны тухнималакканы улахан үнүнөлөргө.
Мен қайыстым аттан бастықы очарат оғырсуынан онна помидорынан тақсыбыта. Бүгінгі күнге 5-5 квадратный метрге үннеребін. Теплица. Ага. Мен уже мусустартан уже теплицаға тахараммын, ылымы егер атыға тахарабын. Ага. Оны болағана расадабын олынё уже хүрбехис күннергер олордан кирен барар боллақпына, быйыл хаңа неманнан өссө тутуннум. Жатух неманы? Оттон быйыл хаңа бұры болағып боламын ағуын бірігін қаятым тағыста деққа. Аха. Тыква, кореня тыква болар, төбөтө оғырсу болар. Ол оны скрешивайдамын, быйыл холобыра оғырсуын оны күндердім. Тоғы диетаққыны, быйылғы погоданы бейе әрдеттен көрі олар болақ біте. Қайдақ тымны боларду, сылас боларду, ити боларду деммет. Аха, оны болағына быйылғы погода тымны куран денеті. Ол оны сөпті бәхінлерін холобыра мандыкыны қадеммен холобыра. Ана стресса устойчивая болар. Бейі условиябын тулуер ден, онна во-вторых, урожайность 1,5 раза үрдүр. Дебеяң наукулы хетін күрдік. Гелена Валерьевна ылстан өр сөйләбіт кейі бұғытына. Же, салғы қанна батарағыны? Рынок сбыта қайдағы? Рынок сбыта меха уже налажыны де қағып. Мен улахан районлары кітта доғырдағын оларабын. Холобра өмүгантан хагалан мирнеге дери дебик курдук. Мирнеттен хагалан өлөөхмага дебик курдук. Хама жугахымнан болар горная чорапчы. Холобра кас районга бартыгар мен ыдаларабын. Онна плюс еще ярмарка выходного дня ден хите администрация города Якутска бихехас местелери берер. То есть биле остановкалар тастаргар бихеге хите палаткалары туруртубут. Ол онна үксе холобра мен бейхем брахын үнүм таксыта ол палаткалар бара атыланар. Сыната қайда? Сыната болағына рыноктан на порядок чапчаки болар. Тоғайда қана сахан сиринжано холобра сайынғы беремеға местный овощиннан ахан оларарын күрдік бейге олынны чугахан әрәбіттек қаду, оттан чугахыр бұланнақ бұд. Бейін орын тахарар. Сиделаны Якутия дек қайып болды. Да, онны күрдік. Оннықтырттан өйір бәға болақ әттеге бұл қайысты олар күтігер дағын. Өйбіт, оттан тыға қайсы министерствоны түттен туық оғыротчыттарғаттан бейге үйтірін туық бұд білейдеке бейт, өйбіт бүт барата субсидия бұғытынан ұлыстарға дейер. Онтан улустар болланы бұл қайыстыларға жайт ерделдер. Бұйылғы бір сүрін өттін ураты бүттен болар бұл сүрбе 5 сыллаққа қолары жүкускай коракка малай мощностен проегінен бұл қайыстыларға теплица тұтутығар әме бір сүрін көме болла хеп. Бұл ғыротчыттарға олықхан көме. Саскы беремеға ерді тахаран растадылған тылдарғар тутталдарғар өйбіл болар хеп. Онаттан гектаркаға түрдің 5 тігінжеттен хағалан қаз бейді ұлыз бейді көрен приоритетін орын ставка күрдігіттен субсидия көрер. Онаттан құртуыпыйдарға бейгі бейбі тығайсы министерттен көмі әме оғырдуға барар. Бұл емені құртуыпы оғыротнағанан күтурақта культуранан жарықтан атчыларға тие. Қолы бірде әйі қайысты вақыт туғанмыта дуетенник өйі білінен? Бихи тухана бут бұл бастакыдан қолыбыра улахан мақталбын тірердеметі Министерство сельского хозяйства хетти конкурска быйыл бастакыдан болладе. Ол онно бихиге қолыбыра үз улахан хозяйствалар отбору ахаммыт қолыбыра білеген туттуға кирәрі турабыт. Туттан хағалары гына быт. Ол үсішіге өйі біл болла. Очо жәхилге үйінугі түгер ете улахан терек. Өссі улахан терек болуға, өссі дағана мен хана бар біле урожайнас бұт әлбеға деммен қолыбыра қайыбын. Тоғайдаға анығы технологиянан тұтылуыт болалар ол объекттар бұд. Білен тұрар. Жоптон эби халғы білімнәңге. Етенне науқа түттен өссі қанлық туық бұланлар баллары. Бұ тұқайыстыватын салатығар. Турақта культуран үйінер еті әбейхетен харды бұд. 15 сылден ұғын әбіте бір сұрдылар гөвлелер детаққа. 15 сылден ұғын білден тұран. Жотчотугар қадер түргететер ең күрдік? Түргететер, сатан түргетебет, питомниктарға сылларынан өретілдектек. Ана лоттон біле берберкені ахан, тулуярду тулуйбатту денді. Сыл бұт оны арас болар, сорақ сыл тымны, сорақ сыл ити бағай болы, ол
биреметер кайда бейтин көрдөрөрүн көрөбүт. Оттон улан күрдүккөн жустан кенжичи. Тем Алтайттан келер бурдук тиене бетер бихеннер онно баран сируотылан итини же тенитер курдук кайыскага тугу тиенете. Оттон бихи olan et Alтай кенен чотон хәңәрбәп биттен булар хәп. Колор бихи olan өйбүл биттен булган оттон олохтак местетигер айылды бит чинчинлибит семелер бихиге бурдуготтон бихиге өйбүт. Ол курдуготтон бихиге белитике биттен бу кеннеке хылларга олохтак хемени хайстылар ыланнар ыгыктактыр ден. Ол курдуготтон бу битим курдук туракта культурага быйыл өлгөмүнү болду. Бу өлгөмүнү бит бихиге хилги келер, онтан келер хыллар битигер бихиге бу семе болуктактыр ден. Местетигер халыктактыр ден. Ыгы семете. Хөп. Оноттон билигин булганат бихиге бу урожайды барды түмүктеннектерине уже документ быгытнан бигергетилдектерине качеството билгеригденнегане уже бихиге департаментинен уже бу канны гулуска, канны кайствага ыгылдыктагын распределение курдук уже толкуйду робот хөп. Төкөрө соттур робот. Бу боланаттан этерге дире уже эхилге уже ыгытын билигин аттан уже бихи буланан робот хөп. Сылар гитчүлелер курдук боландакка. Хөп. Оноттан манна болана бихилдер Камат Айсен Сергеевич Николаев урагыр ологоран 269 номерде урагыр ологомут бихиге баханабдан кеңетектак биттен хөп. Бу бахана кеңетегене билден туран эмиеттен семе качество сементтен эмие бар болуктактен олихим боллагана бу сылтан салайттаран итинник үлени бихи гытолора бутсеп. Онуттан эби эссе бире темете быйылгаттан бихиге бу сударственный терилтеге минерация терилтетигер быйыл Нюрболухугар минерация филиалыгар Нюрботагы филиалыгар үс улахан бөтен кайыстыны эби халыгынан качырга ыгылары ыстыбыт. Оларда битер болана кулар бу сенаж уна силас билемнехенеригер. Бу боллагана ниманы тон практиканы атын эстолустарга бихиге кеңетектак биттен эби бу опсай минерация филиалы хетте филиаллах. Ол боллагана бу Нюрбе тугун практикадан уже бу атын улустар битер уже килдеректак битте. Чуй булага битте. Тененете. Бу боланаттан сыгылы хоруга дем болана бихиге сүйү ахалыгын эби билемнехенигер. Кормовой центр курдуктар яктак биттен. Олаты болана государство бикинерге ыгытын үлетен босқола уже государственный биле заказ курдук бихи билемнен беребит кайыстыларга. Урут хевеске кемге бу Хрущев хагана ты кайыстыбытын салатын инни күкөнгө тахарыга тени электерге болун кайыстыбаларга турнепи сен олордор этлерди эбе халыкка ден. Итиже билинге кемге көжүгө уактен боллага ди. Этинник Отон манна буланаттан хорак кайыстылардан карнеплоды эби халык курдук бир тан галлар каннык бар сүйөттөн хеттон биргана барата эби халыктан туруктак одут биргана болдаган соппойт болуктак тен хөп. Оноттан бихи итинне тиектак бит именно бу элбахалла готу үчүгөй сортак оттору хаммыт бихиге силас бытын чанаш бытын тене тиектак биттен хөп. Оноттан бихиге бу кайысканыттан бу анализтан уже хагалаппыт канны кулустар оттора онны бу элби халыктара кайдак бир хынга турар иден хеп. Оноттон маннык тенетер боллаккана билден турартын бу Ленскай бүрүбеле кулустара хунтар улуга особенно мирный улуга района эби халыгар боланы кене кулура 6-15-71 газ кулур технология теринен тиен онороллорун көрөбүтсөк. Оларда болана уже кинер эби халыктарын технология быгытнан каччын онороллор ден. Чечуге. Жеттон бу кайыстыбага фермер кайыстыбыгырылан көрөр боллакка бу арсадатын үннериге ниматыгар эн соготогон этини же үннерен тахардың ду кайдак ити гибрикин колбоңунин ол жиктеди. Ол олуньо иттен хаалыр бар меха билисүрүн үлэхтерим хоктар эте. Бирге төрөбүт эжидерем чугас догорум келен көмөлөспүттере. Онно же тухпар уота күе сылаха барту чуттанары болду ди чугай бу тетимеларга. Оттон бастадан туран ити мен барга хайстыбам сире уота хох.
Солнечный батареяларынан олоробут, жоғынан оттобут ахоқтырбутун. Ол ону, конечно, температурадан постоянно тутухан олоруқтақпыт. Хүрбе градустан түйе хоқтақтен. Той тақына білі температура оньян керен бардағына, конечно, очута хоқ болар. Билен тұра. Жа чутугар Елена Валерьевна олу сүліхет кехевиккен болбатты. Денник устық условияға. Жа онаттан бу минникетин бу халағын сайынларарға туақнаданы бу ән күрдік үлелі хеджар фермердерге. Мен күрдік фермердерге туақнадаты ет. Содарсуар түттен біле өйөбіл. Қолабыра бихеха бастакытын быйыл хетенек көмө болла. Бу овощи закрытого грунта дермет бихеге қолабыра. Ол бастакытын бихеге ол туаққа конкурска отбору ахаммыт бастакытын бұғылға көмө аллыбыт. Чечуге. Итинник же көмө өйбүл халгы бар болу турдун бие курдук тыйс условиялах кылга сайыннах кемге үрдүк үйүнө ылар бу улахан кыйы. Чакчы үлехит, эрдех, онна эрчимнех жон бар болан бихиги тенник улахан үйүнө ылабыт оноха билен турар наука улахан терех болар. Сакабыт сирге тыхайстватын салата бу курдук тетимнехтик сайдар наука итен чакчы үле бирге турдактарына үле кехите кам багарар кыйлак болуга көрсөк кадери.